салом арз мекунам ба кулли шумо ҳамдиёрони азиз. хидмати шумо ҳастам ман Раҷ Аҳмад ва дар сомонаи навтаъсиси оила ки як падидаи муҳиме аст, падидаи фарҳангӣ дар фазои кишвари мо, ҳаминак боз проҷаҳои нав рӯи кор омаданд ва мо аввалин шуда як шоуи бисёр ҳам самимӣ бидуни парда, як шоуе ки бидуни ниқоб, бидуни лофу ҳадс барои шумо пешниҳод созем. Шоу ном дорад Чақ Чақ. ва фикри шумо чи аст? Аввалин Чақ Чақ бо кадом чеҳра, бо кадом шахсият аст? Албатта як ҷавоне ки пур аз эҷоз аст, дар такоппу аст, як ҷавоне ки дар ҳама сомонаҳо фаъол аст, як ҷавоне ки идомадиҳандаи касби падар аст, як ҷавоне ки аз оилаи санъаткарину санъатдӯстдор аст. албатта аз оилаи Зариповҳо Ҷаҳонгир Зарипов дар меҳмони Чақ Чақ Шоу. бидуни парда гуфтем мо бо шумо суҳбат мекунем. Рӯза ё кӯза? албатта ки алҳамдулилло рӯза беҳтарин. барои мо дар ин моҳи шарифи рамазон суҳбат гузардан бисёр ҳам хуб мешавад. ман ҳам рӯзадор ҳастам ва ин обҳо рамзи он ҳастанд ки пешорӯи мо энерҷӣ гирем, қувват гирем тамошо карда ба ин обҳо ва суҳбати бисёр ҳам шафоф дошта бошем. хуб Ҷаҳонгир, чанд соле ҳаст дар саҳна номи Ҷаҳонгир Зарипов падид омад. бисёр таронаҳои дилнишин дорад, аз ишқ, аз муҳаббат, аз хиёнат мегӯяд. як суруд омода намудан барои Ҷаҳонгир дар ин саҳна, дар ин шоу бизнеси пуррақобат чӣ гуна ба даст меояд? чӣ хеле ки шумо гуфтед, рақобат хело сахт аст. рӯз ба рӯз ҷавонҳо ҳастанд, мисол рӯз ба рӯз нафарони дигар ҳастанд ки сурудои хуб бо видеоклипҳои хуб ҳаракат карда истоданд. ҳамон рӯзе ки ту ҳаракат аллакай аз ҳаракат мондӣ, аллакай ту бой медиҳӣ. албатта сарпараст ёфтан барои мард хело душвор аст. аз ҳамин сабаб ягон бонуи зебо, бонуи бешавҳар нест ки ба шумо пешниҳод карда бошад ки Ҷаҳонгир бисёр ба ман мақбул ҳастӣ, ман биё туро дастгирӣ созам. бонуҳое ки ронанда ҳастанд, муваффақ ҳастанд, соҳиби чанд хона ҳастанд, соҳиби кор ҳастанд, намедонам ё ин ки албатта ҳастанд ин хел нафарон. бале буданд ин хел пешниҳодо. ман ҳам қашан мегӯям ба шумо ки рад кард? бале ман рад кардам. чаро аз янга метарсед? не гап дар тарсидан несту. мехоҳам аввалаш худам ба ҳамаш чӣ мегӯянд ҳаракат кунам бо меҳнати ҳалол. касе ангуш нишон надиҳад, нагӯяд Ҷаҳонгиро ман одам кардам, ман расход кардам, пул додам. Албатта дуруст? албатта не, ҳастанд рафиқоне ки гӯем акун зиёд не ну ҳадди имкон мисол кӯмак мекунанд. кӯмак фақат молӣ намешавад. мисол рӯсҳо мегӯянд бале рӯҳан дастгирӣ мекунанд, рӯҳан дар бари мо ҳастанд. бисёртар дӯстоне ҳастанд ки мисол на танҳо пул кади вай корро мешавад, бо як сухани хуб чанд қадар дастгирӣ ҳастанд. албатта хуб, дар бораи рақобат гуфтем. биё бидуни парда фақат рост нагӯ ки бародар аст, санъаткор аст, ман ҳамаро ҳурмат мекунам, дӯст медорам. аз мобайни мардҳо санъаткорои машҳури тоҷик киро барои худ рақиб мешуморӣ ва ба ки идеал мешуморӣ, ё ин ки пайравӣ мекунӣ ё мехоҳӣ до ҳамун зина бирасӣ? а Садриддин Наҷмиддин, б Ҷонибек Муродов, в бо киро гӯям бо киро Валиҷон Азизов, ге бо ки бошад? бо ки бас рости гап ман ҳозир мисол самимӣ гап мезанам. албатта ҳамин чиз мақсади мо аст. ҳадафи мо дар Чақ Чақ. бале Чақ Чақ кардем ки самимӣ бошад суханҳо. ман инҳоро рақиб ҳисоб намекунам. инҳо барои ман ҳамчун устод ҳастанд. хуб, аз мобайни анамин се нафар сароянда ки мо номбар кардем, сарояндаҳои мард, кадомаш ба назари шумо муваффақтар аст ва бисёртар не бовар кунед, бисёртар ба эҷодиёташ такя мекунед? масъалаи сифати оҳанг, масъалаи хониш, масъалаи равия, масъалаи умуман ҳама кор то пӯшидан. ман баъд ин барнома намехоҳам ба худам. не ин барнома барои душмантарошӣ нест. ин барнома Чақ Чақ аст. ман фикр мекунам ки Садриддин ҳам бародари арҷманди мо инсони як бисёр ҳам шинохтаву машҳур аст, сарояндаи аллакай ҷаҳонӣ гӯем, хато намекунем, бисёр ҳам муваффақ ҳастанд. Ҷонибек ҳам як сарояндаи бисёр ҳам ба қавли мардум брендови ҳастанд. валиҷон бисёр ҳам сарояндаи торнамои кулли ҳама консерту хуб сомонаҳо ҳастанд, бисёр муваффақ. ҳар сеашона эҳтиром дорам, дӯст дорам ба монанди худат. лекин ҳақиқатро гуфтан дар кор ки зуртар аз се тоаш ки зуртар? Садриддин дар байни гӯем амрикоу дар байни мана форси забонҳо мисол Афғонистон, Эрон, афғоное ки дар олмон зиндагӣ мекунанд, дар байни онҳо гӯем машҳур ҳастанд. карол аст. ман шахсан бисёртар эҷодиёти
ба кай ҷонибекро дӯст медорам? ман ҳамин чизро интизор будам. Рост бисёртар ман пайхас мекунам ки бисёрша албатта ба ман мисол дар дили ман наздиктар ҳастанд. чун сомонаи оила аст, дар бораи оила бед камтар суҳбат мекунем. мегӯянд каме мобайни амакбачаҳо рақобат аст. дар бораи ана ҳамин гуфтаҳо, мишмиш гапҳо, хабарҳо чӣ гуфтанӣ доред? рости гап, ман бо писари амакам рақобат намекунам. ман рақобатро намебинам байни ману байни ӯ. яъне ӯ барои шумо рақобатпозир нест? ин хелам гӯем мисол акун хато намекунем. ман дар иззати навси ҳеҷ кас расидан албатта, лекин бисёр гапҳо ҳаст ки шумо муомила намекунед, дӯстӣ надоред, салом намекунем, шояд агар ман хато кунам маро ислоҳ кунед. ман як чизро мегӯям ки чӣ сабабгор на аст? гарм ҳастем, на хунук ҳастем. миёна ман ҷои худам халадет ба қавли русо. ӯ ҷои худашро дорад дар байни мухлисони худаш. ҳозир атрофи санъати ӯ не, мо мехостам атрофи муоширати шумо, ҳамбастагии шумо, муомила ва рафтори оилавии шумо, байни амакбачаҳо чӣ гуна рафтор аст? ман на гарм ҳастам бо ӯ, на хунук ҳастам. чӣ гуна фаҳмед? ман мисол ман албатта ки роҳи худро дорам, ба ҳеҷ ки кордор ба ӯ кордор нестам, ӯ ҳам шояд ҳамин тавр бошад. миёни падарҳо чӣ гуна муносибат аст? миёни устод хурсандмурод ва устод қобилҷон. акун рости гап, ман дар маъракаҳое ки мебинам, дар маъракаҳое ки гирди оилаи мо мешавад, албатта ки соз ҳастанд, салом алейк ҳастанд. акун аз худашон бопурсиданд. ин пардаро нашуд барканда, ин пардаро нашуд барканда. ман намедонам чандин маротиба ман аҳамият додам. ҷаҳонгир, гӯш кунед, ман оли фурсате нашудааст ки ман ҳамроҳи падарам, амакам мисол якҷо шинему маслиҳати ягон чӣ карда бошем. ин хеле вақтҳо нест. ҷое мешавад ки ман ҳастам, падарам нестам. ҷое мешавад падарам ҳастанд, ман нестам. ин чизро танҳо аз падарам пурсиданд дар кор. ба фикри ман соз ҳастанд. мисол комилҷон Зарипов агар ба шумо пешниҳод кунад дуэт мехонед бо ҳамроҳ? ҳа ё не? фақат ҳамин ҷавоб ҳа ё не? ҳозир не. ҳозир не. фаҳмо аст. диламро на бар суруди ҷадидтарини худи туст ки рӯи кор омад. дили ҷаҳонгирро ки бурда бошад? аслан оҳанги худам мебошад. суханҳои фурқати низом мебошад. ман пешниҳод кардам ки шеър бояд ҳамин хел бошад. дар шеър дард бошад, дар шеър сӯз бошад, алам бошад. ошиқое ҳастанд ки хело дӯст медоранд ин хел сурудҳоро. дард дорӣ дар дилат? дард надорам ҳозир ман. пас чаро ин қадар моҳирона дардро тавсиф намудӣ? дар хурдӣ зиёд сурудҳои муинро гӯш мекардам. он кас бисёр сурудҳоям хел пурдард мехонданд ва шояд аз ҳамин сабаб бошад ки ман дар эҷодиёти худ бештар сурудҳои пурдардро интихоб мекунам. фаҳмо. хуб, аз суруди пурдард мегузарем ба суруди дугона бо мастер Исмаил. ин суруд пешниҳоди кӣ буд ва ин идеяи дуэт аз кӣ буд ва фикр мекунам ки дар ин намоҳанг шумо муваффақ шудед ё мастер Исмаил? Ки аз пушти кӣ муваффақтар шуд? ман аввал пешниҳод кардам ба бародари азиз. хуб, пешниҳоди шумо буд. аммо ин суруд набуд пешниҳоди ман. пешниҳод дигар суруд буд. ӯ чақа гӯш карду ва як муддат гузашт. ман аллакай дар фикрам набуд ки ман гуфтам хай ҳамин тавр ӯ гурехта аз ҳамин саволу аз ҳамин кор ва ба ман як рӯз занг зад, гуфт ки ҷаҳонгир, вохӯрдан дар кор як суруд ҳаст. ҳамонро агар розӣ бошӣ якҷо месароем, чун як вақт пешниҳод карда будӣ ба ман. ман майлаш гуфтам, ба чашм омадем, вохӯрдем ва вақте ба ман суханони ҳамин сурудро ӯ кас хондан дар пеши ман, рости гап ҳамин баданам баларза омадад. бале, мӯёи баданам. гуфтам бошад. акун ҳамн кас пурсиданд дар кор ва мо шурӯъ кардем сурудро. албатта ки мисол ман оҳангро бо ҳамроҳи ҷовид рӯзиев тамрин кардем. бисёр ҳамкорӣ доред бо ҳамроҳи ҷовид. ҷовидҷон ҳам аз сурудҳои моро гӯем аранҷировкашро ҳавай мекунад, он кас мекунанд. якҷо хондем, сабт кардем ва клип сабт намудед? намоҳанг клип сабт кардем.
و همین خیلی دیدم که همین سرود رو سیگه گویم اکنون اگر گپ زنیم مثال موفق شد این سرود. بله موفق شد در همه کوچه و خیابان‌ها. البته با من حتی سامانه‌های اینترنتی با می نویسند که تشکر زیاد به شما که اکنون نمیدونم من هم خیلی میگفتن که شما یگانه صنعتکار هستید که دردی مثال گناه بله هم گناهش هم گناه خودی مردا رو مثال به گردن گرفتید. با نزدیکی سفر داشتین با داشته بودی انیقترش با عینی و پنجکند اگر اشتباه نکنم. در همون سفر خود در سر راه در عقبه یک سرود زمزمه زیبای بود با همراهی که بود بسیار هم صدای خود عباسی ریوادی البته بسیار هم چهره شناخته که ریوادی بسیار هم چهره شناخته در سامانه‌های اجتماعی است. خوشتامنی گنده را خدا بردارد. چرا شکوه دارید از خوشتامن‌ها؟ خوشتامن شما گنده است؟ نه خوشتامن من بسیار زنک خوب هستند چون ما رو دوست می‌دارن ما لیکن رو با دل قرصک زده در همین سرود. این سرود مثال برای چی بود بسیاری نفرانی هستند که منولند از خوشتامن‌هایشان از همین سبب این شخصا به من تعلق ندارد. بسیاری‌ها دخترها در سامانه‌هایت در سامانه‌های اجتماعیت می‌نویسند کراسافچیک بهترین زیبا دوست داشتنی مقبول. تو خود را میان مردها سراینده‌های تاجیک سکس سیمبل حساب می‌کنی؟ نه راست خوش لباس خوش سیما کن من حرکت بار همین چنین شده است که الان خیر نه جهانگیر خدا شاهد است من این خیلی نکردم. من همه وقت میخوام مردم گپ زند مثال صنعتی ما رو مردم گپ زند بهادیت مثال زیبایی ما رو لباس پوشی ما رو همه وقت مردم بهادیت. و امروزها باج خانه رو کی بسیار به عهده میگیرد پدر یا جهانگیر؟ راستی گپ من الکی بودجت خانه خرید خانه یک سال می شود که من علاهیده زندگی میکنم. یک سال؟ بله من الکی گویم مستقل هستم. خیلی بود است علاهیده زندگی کردن؟ علاهیده زندگی کردن البته که دشوار است چون در خانه پولی سوید پولی برق نمیومد ما نمیدادیم مثال دیگر دولتی پدر دیگر هستن. بله از یوشی مستقل بودن این خوبتر است. وقتی که سن و سال میگذرد الکی تو 30 ساله زیاد است مستقل میشوی این بود دشوارتر است چون حرکت زیاد میشود وقتی یوش هستی که مثال پولی برق را دادن در کار او رپچه خریدن در کار دیگر خوشتومن هم یک خیلی وقت از دیود با من مثال کارتوشکا میبیارن بهترین خوشتومن اصلاح کردن در کار اینستاگرام و ویدیو هستن این خیلی چیزایی که هم دیگر فهمید از گیری هر دفعه که اونها میبیان سیتکوشون پر از چیزایی هستم. من راستش رو میگم من خیلی نیستم. اکثریت فهم خیلی فکرم میکنن که شاید با من پدرم کمک میکند برای نه من راستی تا همین روز هم خیلی فکر میکردم که پدر دستگیری میکند پدر کمک میکند و البته اولین کلیپم رو دستگیری کردن همون وقت بله $1400 آمریکایی به من داده بودن برای کلیپ اولینم که عداد شبم بودم کلیپ یک سرود اوه عداد شبم الهی چرا چاره‌ای دردم نداری همین کلیپو مادرم گویم سرپرستی کردن بعدیو من دیگر از مادرم از پدرم برای عموما نگرفت. خب یگان سرود مقبول دل خود از ایجادی خود زمزمه میکردید زنده به طور لایف زنده؟ به هر تاری مویت دل بستم میدانی حرفای دلم را از چشمم میخوانی به هر تاری مویت دل بستم میدانی حرفای دلم را از چشمم میخوانی به قلبم غم نمیخواهم مثل آسمان نمیگیریم به قلبم غم نمیخواهم مثل آسمان نمیگیریم هستی در یادم. تلفن موبیلیت کجاست؟ دستی دوستم باکی در اونجا پسی پرده است.
چیز بیرون برآمد. دختر باشد مرد مهم نیست، کسی که برای تو دلپور باشد. نه به ملال گپ زنیم پدرکه. فردوس همکاری ما از تلویزیون دوشنبه HD ها کن من کسل خیلی فردوس. سلام علیکم. و علیکم السلام. فردوس چی خیر، شما خوب هستید؟ تشکر. شما نه؟ سلامت باشید. رج احمد هستم از برنامه چق چق شو. فردوس جان، شما رو انتخاب کردن به حیث یک دوست نزدیک، همنشین خوبتر، نزدیکترین. ما این لحظه چق چق داریم، صحبت داریم در یک برنامه نو تاسیس در سامانه اویلا با جهانگیر زریپوف. کمی شرح میدادید جهانگیر چگونه انسان است در زندگی؟ من گفتم میتونم که در زندگی بسیار شخصی چه بگم دلکشا است، حضوراندیش است. خب بعد شوخ صحبت کردم، شوخ طبیعت است. فردوس جان، تشکر زیاد برای شما، برای اقبال. واقعا دوست نزدیک و دوست صمیمی بودید و بگذار که خدا کند صف چنین دوستان در احاطه جهانگیر ظریفوف بسیارتر شد. در چق چق شو مهمانی ویرتوالی ما شده. تشکر برای اشتراک و برای یک صحبت صمیمی. سلامت باشید. تشکر. خب یک 4 مصرع دیگر از ایجادیات خود از یگان سرود خود بیاد، اون میدونه یک جای زمزمه کنیم. معلش فکر داره. من سخناش راستی خوب فراموش کردم، خوب از زیاد نمیدونم، لیکن من میتونم از پس شما تکرار کنم. رفتیم؟ اونم میدونه کی نستی عاشق، اونم میدونه کی داری عروس، اونم میدونه کی میپرتایی، اونم میدونه، اونم میدونه، اونم میدونه کی نستی عاشق، اونم میدونه کی داری عروس، اونم میدونه کی میپرتایی، اونم میدونه، نه نمیدونه. با همین ندانستن ها، با همین یک صحبت گرم، با همین یک چق چق صمیمی در سامانه اویلا، در اطراف اویلا، ایجادیات، هنر، لحظه های پس پردگی، زندگی و رقابت و مهر و محبت و دیگر صحبت کردیم با جهانگیر بسیار هم صمیمی. جهانگیری که واقعا با صحبت جهانی اندیشه های ما رو گرفت و نگفتن امانت که کل نماهنگ ها و خبرهای تازه ترین اطراف حیات و ایجادیات جهانگیر رو میتوانید از سامانه اویلا دسترس نمایید.